Ua nei e manatu e whātu ai mai. Wa aia whai longa pai ona wheta lai. E vese solo o tangata nei e napo. O ngone wha mai mali noto malo. O nisi whai mai se le I tai tai. O se lapata inga o le ni I tuai. O lana a whio mai peo ona voa no. A whio mai le li I a o e whatala no. Talia Yesu a o yailo wawa no. Wa puu pule taimi alata mai le u. Nei eto tangi atu Yesu alofa mai. Ai talo fai ua e tu ai. Yeah, o le pese na mai le Christ line. Ia o Yesu wala tamai ia e amata inai le tātou Paul Kalama. Ia I le ne fiafi ia via le tua. Amen waftai le tua ia o lea ua to e tātou mafuta ma to e tātou whaatasi le nea fiafi. Ia I lunga o tātou Paul Kalama e pei ona masani ai asno fua te tasi. Tai le tua I le nea no tā ua. Wai taritonu le loto ma le anganga. Ana le ai le alofa o le atua. Ia tate le lopo o a foi. Fofuanga fo ne aso ma me tupu ai. Amen. Ia ai whaktai le atua o lona alofa mlona anga lei I le ola ma le manosi ta maua pia. Le ngatai lea. Ia o le awa noa sili o tātou mau o tātou wheilua. Ia I lungo o tātou Paul Kalama. Te penga whai langi le ne fiafi ia mai lau asang fua. Mele nei aso I whi au mga luenga. Ia o tātou I ngei Amerika ia o ngei le tātou asang fua. Ia o New Zealand ia ma sali taritonu o atiri whaktai I le atua o leaua. Tātou whelua I le ne fiafi. Taritonu o lo manuia o tau le lofa ma le anga lei o le atua. Ia e whatalo whatu nei o uso o lo ma pai nei lungo le tātou Facebook channel. Ia le soia whaala no. Le uso ia mai lei yeti sama malo uso whatalo whatu. Whaptai le lang mai lungo le tātou Paul Kalama. Whaptai fo I le sosoani tātou Paul Kalama le sia ina o tātou Paul Kalama I lungo lo platform. Le ngante tātou Facebook ia e whapere tātou YouTube channel. Awane ngaro tātou YouTube channel ngai lungo le tātou description. Mole kliki ai le link nga ia. E arusawa I tono le tātou le channel le tātou Paul Kalama. Ia o le Jesus is the Answer podcast I lunga le YouTube. Mole share, comment, subscribe le kako Paul Kalama. Amen. Ia o le vi inga sidi ia o lea ua tātou wheilua. Ia
Te tonu o lo manuia o tau i le alofa ma le anga le lei o le atua. Ia a whai fo i sa ia ini mea na tau te tupu le nei aso. Ia maua le on sai. Amen. Ia tātou maua pēr le on sai. E wao lisi lea au wala o ti a polo ho inga e tau mawhai e kili e oi. Ora kau mawhai o ki a polo e su e se me whaki ngā iro loko a. Ia a whaila e ngi aso, a whaila ngi aso sa e ingi mea sa kau wha lave ngi aso. Kano i lea kua i fōa e aku pe ia te oe le loto on sa. Amen. Ia pole a le whai meo kangaka ia ki oe ma. E le kai mi hoinga le alu kau le lava le on sa. Ia whatalo whatu tofine a Lisa Ifo, le ato, malo sister. E le taimi e alu le olanga ma le nei vai tau o tato. E pi e kau, pi e oso ngai kamai commercial nga. E ke lona kamala ngai awangi e kamanga. O ngai kamala iki ngai kau sau ia i e makala o kamala iki ngai kau mwhai e papa e kiria oe i e makala i e ongo sa e was kama i mea sau ki a pole ku i mai oe e ke wa aila oe a onga e react ai kamanga ke wa i fia rolo le mea sau ki a pole pingi oe ma le mea ole a e react ma le mea la e whaia ongo lea onga waki ngano roko so kako makala a whaila sa isi mea kau wha lave ngi aso bo lavo anga ngi aso wa kau wha le kongo ele waso ia maua pere on sa maua pere on sa ka karo i lea kua karo i lea kua o ka kua ka keusiano nei ki ia wha peo ka ngaka ka ko keusiano roma ka ko mai e la unga le upu ma folo le upu mau aunga i lea kua wha pere i o ka kua wa mio kongo ka kua Will e whenga le koe ingi ka kou e le koe ingi mea whapea ai longa koe ingi ka kou problem e le whapea ka koe keusiano rou a vea ka ua ka kou whangau o le kuang whapea la i o le a le koe ingi whaalawe le koe ingi pupua ngā le koe ingi vesinga e o mai o ka kou la le ai fa mole e kuku sa maga ko o le ka ko ke feola mani la lang ya o lo ka aso lo ki a polo o kuso nge o la lang ni ka ke to le halu so lo ki a le ka min lo so lo ki a polo pe me la ka min lo ma lo su e je ping ya me sia la ka ko nge wo fa nga inga wenga le tu pe yo ka ko le fia lo nga sau ki a polo e venga le e venga le pingi ga ko ia ai malo le on sai malo le on sai ni aso malo fo ile le a fo le tau ya e ni aso i fe au manga venga te tonu ya te le tanto o fa pena o manga va mai i fe au manga venga ni aso i te tonu fo i inicio lo nga i mosu nga venga ni afia Baumea, talo i le tua ina ia no puipoinga ia te o tau, ia o lo fea ngai mga duenga i le nei taimi ia a nisio i la tau ua whapena o tau nui whale o mafuta mainga, whanau ma tina o le ainga ia. Ma lo lava le tau te ia e nei aso i ngā duenga, vi ia le tua, ia o nei taimi ia a fea tus whatalo whai le nei a whai, nei a fiafi. Ia i sunga i whawhia ngainga o whioi o tala nei ia o tau o loo asua le i puwai o le ora po whea lava se patawhai taulanga o e ngalu e ai ma launga i nei le upo le atua i so se e kanesia so se ngā luenga le atua ua e whapena o lo e tausi e le lafu maa moe o le atua whatalo whatu por kalama o le Jesus is the Answer podcast ia i le nea fiafi mo o tau ma lo le unsa i ngā luenga le atua ma lo le unsa i le whai ngofie la o tau ngā luenga e whai o lo o tau sa iri le upo le atua o lo o tau turi vai i le atua i lea fiafi ma lea fiafi
i awa ia ona tangata ina ia whapena ona malolosi le atua. A o winga fo i o mamoe. E isi mamoe fo ingane pe fia fo ingane. Pe fia ula vale. Ya, tari tonu. E le fai ngo fia la o tonga benga. E kaimi e whaaronga kaha i mamoe. E kaimi e kaumawhai e mamoe. Oso i whafo maripa. Amen. E malo lava le un sai. I la o tonga benga. Whaatai la o tau nofo te talo. Ia mō tama whanau e le ngata i lea le tau singo le lafu mamoe o le tua. Ia maua pere tau whaapa ia. Au wā le tau singa le ngā ruenga le tua. O le whaatalo whatuai i por kalama i le nea fiafi. Ia mō tau sunga i whapea ngainga mō o tau whale tua. Ia le ngata i lea uso mo tua whaafine. O lo ngā lulu e tāna i le upo le tua. Po le lava so ngā ruenga o lo o whaia mō le tua. Whaatalo whaatu por kalama ia i le nea fiafi. Amen. Whaatalo whaatu fo i le nea fiafi so to fine. Ia o mafuta mai lunga o tātou Facebook. Whaatalo whaatu to fine. Ia toloa. Ia whamanuia le atua e te ofe. Amen. Sao le so ko fingi o yo ko ma mo e fai maka wo i fa mal pa. Je longa fu e ko fuspa. Yeah, sister, thank you for tuning in, sister. Alofa tu ya te oe. Man we foi fe au mga wenga ne aso. Patalo fa tu ile uso ya pili maloso. Malo foi don sai para. Amen. Oleh ya patalo fa tu por kalama. Ya le nei fiafi ya o tau sunga i whawhia ngainga mo tau whaletua. Le ngata i leo nisi fo i o tamau tina tu whawhine uso. O loo ngalue ngā luenga le tua le tala inga ngā luenga le tua porofora le upo le tua. Le ngata i te tono o a inga lungo to penga whailangi. Whatalo whatupo kalama i le nea fiafi mo o tau. Thank you, sis. Alofa tupoi. Manuia fi au mga luenga nei po, sis. Amen. Ya, saule so whata alofa. I le nea fiafi si au tama. Wha le nganga. Si au tama wha le nganga. Ya, le sunga i whawhia ngainga. Ya, Wesley sa take. Ya, male palitua. Si au tina wha le nganga. Ya, va. Isa take le nea fiafi. Ya, maise le nofo ialo. Whaatalo whaatu tātou po kalama i le nea fiafi ia te orua. Whaatai la orua nofo talo. Le ngata i lea whaatai foi. Ia i tima inga ma apapo inga. Ia awa foi leo langa tautua i lea tua. Whaatai foi i le upo lea tua. Ia olo o whapena olo o lua launga ina. Ia au wow mato wo lo fa le nganga i moto tuta por kalama ia ole ia e fatalo fatoi por kalama ne fia na yo mato fa le nganga lo tele atu mo olua ia wa fo ile tanto maftanga ia famanuia le tua ia te olua talu pe ile tua ia fa pena on fa popo ina pe le malosi maleola ia ile aso le ngata ile o la pu o le puipuinga ia te olua ia ile nei vai aso le fa talo fa tu por kalama ia ile nei fiafi ia te olua fa talo fa tu foi ia ile nei fiafi ile fa ngaloina le tatou na yo tatou matua tatou tamamo tatou tina matua au sino so tatou watunu pea lava le mea o lo e alala papa awa
Whaatalo whatu polo kalama i le nea fiafi ia te otou au sina ia sio tātou a tenu whaatai la outou no fotalo whaatai fo i la outou tapo inga ia awao tama whanau ia whapena ona maua saonga le mua le ngā te leo pui ngā le atua ia te tono lo ta outou tapo inga ia o leo lo whapena ona matou maua ili saonga le mua mai le atua i le ngā te leo ia o le alofa mai i le atua whaatai fo i la outou te talo teimi uma mātou te uru atu ai ma maota ma ainga ia au wāni tau tua ino a inga i whi au ma ngā ruenga i le ngā te leo tonu o le mālo. O whea lava se mea o lo au na ai ma ngā lulua i o tama whānau. Tari tonu o lo tau tapua inga o lo o manui ai mātou o lea. Whatarofa tua i le Paul Kalama o le Jesus is the answer. Ia te o tau mātua po o nai tamā matina mātua si o tātou atunu. Talo i le atua ia whaposia pēr le mālosi ma le ola. Ia ele ngata ia maua le fia ma le oli le ia whatalofa tua i Paul Kalama ia i le neia fiafi ia te o tau. Vea fo le nei taimi ia te whatalofa tua i wō mahinga o masani o na tātou mafuta i lunga o tātou Paul Kalama. Whatai ia te o tau i la o tau lang sua i le tātou Paul Kalama. Whatai fo i le la o tau pesosoani i le whatangaina ma le sharing o le tātou Paul Kalama i lunga o lunga o lou te penga whailangi po o lou Facebook po o lou YouTube channel. E sosoani mai fo i tātou Paul Kalama ia whapena o na whaalau i tele atu le upo le atua. Ia i tuli manu e whao le lang e ala i sharing o le tātou Paul Kalama ia i lunga o le ea. O lea ia e whaatalofa tua i Paul Kalama. Tai fo i whaatanga ino o le tātou Paul Kalama i tono lo maota, tono lo lawa. Po whea nawa le mea e maua mai whaalongolongo mai ei i lunga o le tātou Paul Kalama. Ia whaatalofa atu le Paul Kalama i le nea fiafi i le suafa manu malo o Yesu Keriso. Ia le ngante i lea ia moli a i le ngalo ana moli whaatai ia malo ia whaatarofa ia i le paso le tātou Paul Kalama le tu fine ia fina i le nea fiafi fina uelese ke se ho ka unga last name o kingia uelese there you go uelese ia whaatarofa atu le Paul Kalama ia te oe pas whaatai lau nofo talo mo le tātou Paul Kalama tali tonu ia olo e whapena olo e te talo pea i le aso ma le aso e talo sia le tātou Paul Kalama ina ia whapena o na toa tele ni anganga ia e maua i lunga o tātou Paul Kalama i le upo le atua tali tonu fo i o rau tāpua inga a o mā ngā rurue ma le uso po le tamā fo i o le au auna ia tala lei ia au wale le upo le atua i lunga o tātou Paul Kalama ia o lea ia papitai ai ia te oe le tofine po le paso le tātou Paul Kalama ia i le neia fiafi ia tari tonu ia o se tātou whaatalofa le nā i le neia fiafi tari tonu ia o loo rangu tu tusa uma i tātou le neia so i le alofa ma le anga le lei o le atua, amen. Ia e tonu fo ua whamalia tua vave a makata tau Paul Kalama ia ona ua whaingale ua maanga ia le taimi ua maua i le avanoa ia ua vave a makai ke rongo le valu le masainga makai ia e whautai u le ua maua le nei avanoa ua vave a makai le tātou Paul Kalama ia i le nei aso ia whamalilia tua ia ona ua vave le taimi o tātou Paul Kalama ia o le nei foi aso tātou Paul Kalama ia ele umi foi tātou Paul Kalama ia tātou te alu ai le upo le atua ma tātou whaalongolongo i le anganga pa ia o le atua ia a whai mai ale anganga pa ia o
e alu pea le tātou pōkalama, ia e alu al tātou pōkalama, mai lo le anganga pa ia ua lava, ma toe le nafi au mo le nefi afi, ia o tātou te whaalongo ai le anganga o le atua. Amen. A o le nefi afi ia a vea le upo le atua o le a whaima whaamalosi le nefi afi, ina ia whapenao sosoani ia te oe, ia I lo wora au na I le atua e le ngata fo I lea. Ia whapena ona whaima pe sosoani I lo savaringa fo I le nei o langa o lo tātou wora ai. Ia pe ese a e kāne sia tātou te lotu ai. A whai au tātou o tangata kewisiano. O tātou o tangata kewisiano. O tātou o whanau le atua. Amen. A whapeo e leite tono le li o le au kewisiano. Ia o tātou uma o whanau le atua. O tā ua tātou o le au kewisiano. O e tari tonu ia Yesu Keriso. O e tari tonu o nua na o Yesu e tātou te maua I le ora. Tātou te maua I le manuia. Tātou te tari tonu o Yesu e tātou te maua I le ora I whaavavau. Amen. Ia ai whaptai I le atua. Ia o lo so swani pe le mano na ngapa ia yung tātou ora le nganga na ia whapenao na tātou tū mau pe I le atua. A ngā o le lano langi le o tātou ia ua whainga le whai asinga maua lunga ma le sama le lau tele. O le rosi ia o le sau o le while. Amen. A o le neila fia I a vea le upu le neila fia e whai maso swani. Whai maso swani oe ngā tailea ia o lo uia hoi tangata. O le upo ia le atua ia ngā fo I moa o ia ngā mo. Amen. So le neila fia ia whamanuia le atua I lau whaalongolongo. Whaalea nganga lau whaalongo e upo le atua. Amen. Awa ngi whatanga le ti a polo. Se lau whaalongo e upo le atua. Amen. Pai fo I wanu le atua whaalongo atu pei oe le watu e awa e te ita. Awa e te ita e talia le upo le atua. Talia le upo le atua. Ai whaalongo atu pei o oe le lako le upo. Olongo wingo. O lau sunga le walako le upo le atua. O lau sunga le fia tala no ai le atua. E le o se le angala. A o le lei mo oe. Mo au foi. Ina ia whapena ona tātou husi tai le atua. Ia whapena ona tātou tū mau I le atua. Pe o mai tātou te ave o tātou ora I le atua. Amen. O le nei lalo langi ma mea nei e tātou te wa ai ei ma tātou ma whātou singa I o tātou roto. Ele ai ma se aunga. O mea umai o lo o whapena o lo o whapupula e tau mwhaire ki a polo. E whaonga ina ia whapena o na wa ese I o tātou ma whau. Ma wa ese I o tātou roto ma le atua. Amen. A o le langi ma le lalo langi fau ma le ola I whaababau o uman sa uni e le atua. O nga I ngā e maua I le manuia, o nga I ngā e maua I le ola. E le eise meo o le nei lalo langi. Whaatustus ai lona mānai. So, e tua. E mo ia le tātou te ola I laula. Tu ia te au I te ngau ina ia saolo wanganga I le ola e whaavau. Ona o te fia o I le, le manuia le whetalai mai e Yesu o le aaru e sauni se no whanga mo oe ma. O te fia o ai la le manuia lea. O te fia o le no whanga lea. Pe mai e te savani I lungo auru. A le whata ua a kako wa ai le auru. Ingei le lalo rangi le ka. Pe o se mea ke whapere inga. Pe wai o se mea kaunga ka. Amen. A le whai mai e ke savani I lungo auru. Pe me o le hala e whainga le e whola I auru. Amen. O rongo winga.
ilunga le lalo lang ilunga le langi le ta te heaven de le ka ke whaakari le la ka ko o i ka ko ngi o ka ngaka o ro o ngau ngau inga ia sao ka ko nganga i le ola i whawa ah ro inga a ka ko aku ka mo e lunga ah ka ko ka mo e lunga au roma a le sefe la a le pe o se me ka unga ka i lalo langi le ka ko ke ye ale la ka ko o i le ola fa va uma le langi fou mo i ka ko tori fe me ka ko ke soli o ka ko vai ah so ai ngofo la ma fau fa ah ile aulo le kele ngau ngau i ka ngaka o le lalo langi mo mo me fa penga tori la soli vai lunga le langi pe sa aulo wanga ngai lunga le pe a saulo wanga i le ola e fa va e ke la ko soli o vai ke sa vali e lunga o le ala me o le a ka ko nga i me o le lalolangi nei a le ai le ola e fa se pe ka ko ke ola makiva be le ai angi me i ka ko lim pe ke vai aku wa o lo manguia me aka ngaka o la fi i me lalolangi maku langa papenga o sai pe oi o sai pe oi kausi pe lo le lei kausi pe lo ora fa le nganga kausi pelo wanganga inga ia awange e pa u i meo le larangi awange e fo i meo le larangi onga o le manga ia man makangofi oro makiwa i nge oro milio ngea nga i le langi amen kere fa pe atu fo inga le ua leanga a le me piko siri ona whataua. Ia aua ne i o tātou whaatua tua i meo le tino, ma meo o le lalolangi nei. Ia aua ne i o tātou whaamua ina i o tātou roto. Aua ne i a vea mea ia ma meo e te ngano ai le atua. Aua ne i a vea mea nei tātou te waai ma meo o le a tātou furitua mai ai le atua. Ona o whaamanuianga ma mea le leiwo e maua. O ngei mea ka ko ke maua. E le ai ma se ngei mea e whaavavau konga umi. No. Amen. E le ai ma se mea. E ke whiu e whai. E ke whiu e maua. Po le hale kele o mea ke maua. E le ai ma se ngā mea e whainga le e mawhai ona umi e lau fia ma umi e lau ori. Nothing. E alu lau fia i mea i ke mga oe. Ma mea i we mau. E alu uma. E alu fo ingata. Amen. Fata te inga. Lau fesidi. Ka avale nga e mga oe. Let's say 2000. Le luafi. Le luafi ngako wa ai fo i mea fau. Ka avale fau. Fale fau. Amen. Nga kako wa ai le mga ia. Nga ngau i ai lau loko. Nga e mga oe. Amen. Nga onga e maua. Ke wa ai lau fia. Lau fia li nga kawali. Alo fesi. E ar kai miningi. Do you still have that same car that you used to like? You want and you wanna get it? Oi ar kawali nga. Wa ku mau alo fia kawali nga sa eva ai. Mai e o me ar kai miningi. Kari kongor kali ere ai. Amen. E o fo i miki afu leo ke ofu ai. Le mangaia. Ai ei kei mi lumo leo langa, wandu lumo leo langa. O le a ule koe fia i le ofu.
O le a whapenga ngō koe mga o sisi ofu e siri aku nonga mga i e ofu lea. Koe e whai ngane e umi songa mga ia e pe umi songa le lei. E alu uma. Amen. E alu uma. E ofu e se fale ke fia ke ngofo ai. E alu pala fale. E o ngā ruenga ke ngā lua ai. Mga ia ko kongi e alu uma. Amen. Ko su e pele sisi ngā ruenga. Ole, ora whale a nganga. Ora tangata e manao e maua le ola e whaawawau. Pe kako ke makiwa i mea o le kingo. Ai a e maua le a kua ma ora Yesu i ko kongo rolo. E sili aku lau oli. Ma lau fia. Ngai lau ka ngaka o maua uma mea ma maua le manguia o leo langa ni. Kara man mo. Amen. O ka ngaka o lo mau tele mea mau mea tūlanga whapenga. E sili aku le lako, sili aku le kele o lako pōpōnga. E lake uia ma lako face i le aso ma le aso. Ronga o oele ka ngaka o le makiwa a o lo e ngau inga ia whapenga o nga e maua le ora ma e ngau inga ia whapenga o nga e ora mo Yesu. E maua fia ma leo leo. Amen. Ai a o la inga ua wala au mai lea tua oi. E ke halu. O e halu leo lai whaapau. I mea o le a e ai e le langi ma le ola e whaapau e maua. Ngai lo le makiwa sa e i le larang. Amen. Mi ia le tua. E leo te leo whaapea tu fo ila a whaapea a kele mea o kanga. Ngaka lai kele anga mea. Nga le a ila i e le langi. E sa o kanga kele mea le langi. Pe a whai. E whaakua i le akua mua le akua i mea nga ki whai. Ma ia mua a Yesu ka. Ngaka le, that's the bonus. Kero o bonus nga. O le ua ma e manguia i mea ke maurangi. Ai ke wha. Aku kua i le akua ma e ora mo kua. A veo ngā kaungi i le akua. Kanga le kele mea ai ora mo le akua ma fia i le akua. Ora ka ngaka ngā e sao le. That's the bonus. Mau al wha mangianga i le larolangi ngei. Koe mau al wha manguia ma kele o mea nga ia maua i le larolangi ngei. Saufuanga ngei. Ma mea e sa le furi tua i le atua. E iei fwere ka ngaka i makiwa i le sao le ola i wha mawau. E le wha pea kako makikiwa lo i mea le larolangi ngei kako sao. No. You had to have a relationship with God. E ka kau o nga e ka kongu i le akua. E ka kau o nga e ka lia Yesu e avea maua lii mau whaora. A whaira e ke makiwa e le aiso ora mo le atua. Le aise relationship ma le atua. E le oe se ka ngaka ke fia e ka kalo anga lo fia e complain ona makiwa. Ai le ai ma soto anga i le lotu. Le aise whai kau se kuspa ia le aise kalo. Whamone mone. Ia o lau si. Amen. E te le alu se ola e whababau. Pe a whai. E le ola Yesu i to tonu o lau tangata. Pe a whai fo i e te le tari tonu i a Yesu. Amen. E te le sao le ola e whababau. Ai a whai e te le maua se mea. O oe o se tangata le lau i loa. O oe o se tangata matiwa. Ai e te tari tonu i le atua. E te tari tonu i a Yesu ke riso. E te fia i le atua. E ke ko anga e whai le ngā ruenga le akua. E ke kakalo. E ke whai kau le kuspa ia. E ke anga pongi. E ke wha kua i le akua. Ma wha mua le akua i lau loko ma lau fingalo.
e ke maua le ola e whaapapau. Amen. So e lua me kupu kangaka kele mau oa mar kangaka e makiwa. A e mau oa ma kele ia manguia o ngi laulangi ngai ke maua. Ai ke ola mo le kua ma e fia i le kua ma whail fina ngano le kua ma e wha kua i le kua ma wha mua le kua me uma. I mea uma. E ke sao le ola e whaapapau. Ai a whai e kele o kupe kele mea uma. Kele whamanguianga o le oranga ngei. Ai le aisau whakua i le kua i ke re karikongu. E ke re ko anga i le loku e ke re fie whaikau kuspa ia. Le aisau fie i mea wha le anganga ngā o mea wharikingo. Ia, usoe. E ke re sao i le ora e whaapapau. E ke re sao i le ora e whaapapau. Amen. E o fo ila tangata matiwa. Ai makiwa ka ngaka, ai loa le atua, e ora Yesu ke wiso i le oranga, ke sao le ora e whaapapau. Amen. Ai ke makiwa e le aisau ke re whakokua i le akua, e le ai asau fie i le akua ma, e le o aisa relationship ma le akua. E le o e talia fo Yesu. Ia, e ke sao, e ke re sao i le ora e whaapapau. Amen. E ke re sao. Mea ngai lua ia malama ai. Ngai ke ua ngai. Ke ua tau whapea o whai antu longo winga, ngar kanga makiwa e sao le langi, ar kangaka e kele le oa, kele mau mea e le sao le langi. No, that's not, e le o le winga nga. E sao le milio nge le langi, sao fo le makiwa i le langi. Pe a fai e kari kongu i le kua makalia Yesu e avea ma whaora. Ma whakokua i le akua. Amen. E sao i le langi. A e le sao i le langi ka ngaka e mau mea mar ka ngaka e makiwa e le ola i le akua. E le o iai se ola wha le anganga. E le fie i mea wha le anganga. Ia, e le sao i le langi. Amen. E whape ngār whai ngos kako a mio. Ngai ke ua kou whapea, ke ua whape, ke ua se lo whaalongo. A o le anganga nā le tomu whai atu. Everything that God bless you in this world, whatever you, po mea uma ngai ke maua. Ngai ke maua. O mo mele lei. Mo mele lei, ele o whai atu o na whapea, ai ua leang, ke ua whapea o ko ua leanga. No. Every blessing that you have is from God. So it's good. The only problem is, aua nge I furi tua I o tātou tangata I le tua. Ea wale me mo ia. E isi tangata I tele lor tupe ma ua tele o ngalo lo le tua. Amen. Ngalo lo le tua. Whakua manga kua ale a kua nga ua empty the bucket. Amen. Ia o sina so ani atu na masina wha malo sina. E a mata I tātou uwha asoa I le nei ile nei fiafi we man ko fo ka vale ka kaunga ela ku kele ma la ku lo ki alu lo e la ku ki ku ula I si ali nu ke venga le vo apare kama fo ko e alu pela ni fiafi ya o le ala wo umanga nga lewa wa fo wo apka ko ni fi alela sa lo upa so ni e upa malosi ia I le nefi pamanuia le tu I le whalongo kan pu le fiafi ya ole tusi ole a mau ai le tanto paso I le nefi po swa malosi mo oe ma le nefi mau mai le lua Timoteo ta up mo amen lua Timoteo ta up mo alon fa ipo ono I o le iwa ya ole a o petawina le tato upasa le tato tusi le nei fiafi
Lua Timoteo ta mua pe pe ono. Se yo o leiva. Pa pea. O le mea na te whamanatu watu ai ia te oe. Ia toi whaamumu le mea roa mai tua. O loo ia te oe. Lea i le wha e atu o ulima. A wā ua le fo ina mai e le atua. Ia te i tātou. Le nganga e mata a o le nganga e wha marosi ai. Marosi ai. Ma pūlea ai o tātou. O le nei. Aua e te mai le mori mau. Mori mau i lo tātou wali. Po ona o au. Po o nono tia ona o ia. A ia ti ngā whaatasi a tātou ona o le tala. Le lei e tusa. Male mana o le atua. O le na whaaora mai i a te i tātou. Ma wala au mai i le wala au pa ia. E le tusa ma tātou ngā luenga. Amen. Ma wala au mai i le wala au pa ia. E le tusa ma tātou ngā luenga. Ai tusa ma ona lava pinangalu. Ma lona alofa tunoa. Na fōa i mai i a te tātou. I a ke wiso Yesu. Kalu mai le babau. Amen. Ia o le tusi tātou tusi whai tau na. Lua Timoteo mtau mua. Pei pe ono se i o leiwa e lau toi whai tau ina. Amen. O le mele o te whamanatu ai. Atu ai ia te oe. Ia toi whaamumu le mea lofa mai le atua. O loo ia te oe lea i le whae e atu o lima. A wā, ua le fo ina mai e le atua ia te i tātou le anganga e mata wai. A o le anganga e whaamalusi ai, ma alofa ai, ma pū lea ai o tātou loto. O le nei, aua e te mai le mori mau i lo tātou wali. Po ona o au, po o wanono tia ona o ia. A ia ti ngā whaatasi i tātou. Ona o le tala le lei e tusa ma le mana o le atua. O e na whaaora mai i ate i tātou. Ma wala au mai i le wala au pa ia. E le tusa ma tātou ngā luenga. Ai tusa malona pinangalo. Malona alofa tunua. Na fua ina mai ia i tātou ia so Yesu talu e baba tua kai tua fita piong ia o le tātou po le tātou wha malosi nefiafi wha utala ina wha pea wha mumu le mea lofa na umai e le ia te oe amen. Flames the spiritual gift God gave you. Amen. Ile tusi le sa tātou whaitau ina. Amen. O le tusi lea ile o le tusi fiafi. Manatu mua le ne fiafi. O le fisili. O le a se mea lofo o ia te oe. Amen. What is your gift? O le a se mea lofo o ia te oe. Aile fo ia o tātata. Ua uma o na sauni e le atua le mea lofa mo oe ma. Amen.
Ai tātou te le iola mai le lalulangi nei. Ua uma o na tu e le atua, ma ua uma ma whasa uni e le atua, le mea rofa mo oe ma. Amen. E tofu uma i tātou uma le mea rofa ua fo ina mai e le atua. E ese uma fo i o tātou mea rofa. O le mea rofa na tu ina atu e le atua i ate oe. Ma tu ina mai i atea. Ua na o oe ma le atua na te sila fia. E o fo i atea. Ua na o au ma le atua na e sila fia lo mea rofa. Ese lo mea rofa, ese lo mea rofa. Amen. Ese uma o tātou mea rofa. Vi ia le tua. Pe mai paulo ia Roma. Pe mai olo ese fo i o ata tau mea e tufa ina mai i le alofa tu noa. Ua fo ina mai i a te i tātou. Po o le perfeta, ia whaata tauina, ma le tofi o le whaato tua. Po o le ti a kongo, ia whaia le whaiva o le ti a kongo. Po o le awao, ia awao. Atu ia. Po o le apoapoai, ia apoapoai o ia. O le foai, ma ia whaia, ma le matamau. O le pule, ia whaia ma le whiringa. O le whaia, me arofa, ia whaia ma le roto fia. Tofu ata tau ma le me arofa. Tofu foi ta tau ma le whaamanuianga le atua. I le o langa o tangata. Amen. Ese uma. On sa i mea homo. Tikau. Amen. Au nei fiafi. Au te fia tala noa i a te oe. I le mea alofa na i a te oe, ma le mea alofa na i a te. Amen. O le fesiri. O le ase mea alofa o lo i a te oe. Amen. Ese mea alofa o le tino, ese mea alofa o le anganga. Amen. O le alofa o le tino, tele o i tātou e le mea alofa o le kamuka. E le mea alofa o le poto, ma le ata mai. E le mea alofa o le siva. Amen. E le mea alofa o le alisi mea alofa. Kele mau mea alofa, kele mau fa manguianga le akua i kangaka. O mea alofa lan na o lo fa manuia i le atua i a te oe. Mea o tino, lofa o mea te maua i tu o le tino. E lisi mea alofa o le tangata i le leile tautala. E lisi mea alofa o le tangata i le leilo na tautala anga nuu i le tātou ngangana. Amen. E lisi tangata i le leile whaangoka. E fo lisi tangata i le leise whaangoka. Ai le leile whaifakoanga. Mo ka lengi uma mea ngā mo mea rofa uma ngā ko mai e le akua i kangaka. Kere ke i loa. O mea ngā uma o ngā whamanguia i le akua i a ke oe ai kāku kere i ora mai le larulangi nei. Amen. Eile
E le tangata mai le whea ngainga tuai. Tusi le whea ngainga tuai. E ingoa ia pesa leli. Mane kangaka ingoa ia aliabu. Aliabu. Leli. O le atali o awi. O le itua ainga o yuta. Mane tangata ingoa ia aliabu. Le atali o ai samako. O le tu ainga o tanu. O ila ua ia ua ave ai e le atua le mea lofa o le poto ma le ata mai whapitoa. Ngai maua le tusia e soto torsu maleono pai mua tau le wha. Pai mai o tangata o pesa ledi sa wha manuia ai le atua. O ro ia te ia le anga waa o le a whai ka muta. O whai ngane o ia te ia le poto whaapitoa. O lona lea mea lofa. Tusalama le tangata lea ingo ia aliabu. 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 Ia nga ala I abiu aliabu. Amen. Tuso i la ua ia o ro iai. Ro iai le ata mai. Ina ua la sauni ia la wali ia o whaingale o pesa leli ma alivau. E whau le manu o le atua. I le taimi o mose. Le sau le soto e tolu ono whai mua ma le wha. Le whai mai. O na ngā lulua le o pesa leli. Ma aliabu. Ma tangata popoto uma lava. O e na avatu ai e le alii le poto ma le mawhauwhau. Ina ia I loa ai e ngā lulue I le ngā luenga uma lava mo le sauninga o le mamalu, o le malu e tusa ma mea uma lava na polo ai mai ai le alii. Ua wala au mose I a pesa leli, ma aliabu, ma tangata popoto uma lava e na avatu I ai e le alii le poto I o la tau loto. E taito tasi uma ua uai I ai o la tau loto e o mai le ngā luenga ina ia whaia. Ua la tau ave foi na I luma o mose le taulanga uma lava ua au maia e le whanaunga o Isara elu mo le ngā luenga. O le sauninga o le malu e whai ai. Na la tau au mai ai pea ia te ia mea ia te ia ma le loto I lea tae au ma lea tae au. Ona o mai lea o tangata popoto uma lava e ua whaia le ngā luenga uma o le malu. E taitasi ma sau mai lana ngā luenga ua la tau whaia. Le poto na ave I le atua. O tangata no mai e whau le malu. Pe mei o tangata popoto o I le poto whaapitoa e la tau te mawhai ai o na whai le ngā luenga. Lau ka muta. Ave I le atua, lau wali ia. Ma isi tangata. Amen. He o fwoi la ia te oe. Wa iai fwoi le mea lofa whaapitoa e le atua ia te oe. E te ngalue ai. Ma e ola ai. Pe mei le feso e whaafa I upo e. Su tasi mar su malua. Pe mai, o ana mea lofa foi. Ia whai nisi ma apostolo. O isi foi e whai ma perfecta. O isi foi e fora le tala le lei. O isi foi e whai ma leo a toa ma wao. Ina ia pa a toa ina ai le au pa ia. Nā tau te whai ai le ngā luenga a au na. Ia a tina ae ai le tino ke wiso. A whai o ia te oe le a foi.
A whai o lo ia te oe le mea lofo wha ti a kongo, whai le mea lofo. Whai le apoi. Ngā luenga wha ki a kongo. A whai o lo ia te oe le ngā luenga o le wha o le apostolo. Ia whai le ngā luenga. Whai lau ngā luenga. Wha mumu. Amen. Tu ia la. Mea lofo o le tino. Ana tatou tala noa i le mea lofo wha le anganga. Amen. O le ale ngā luenga ua tu ina atu e le atua ia te oe te ngalue i te tonu o long na ngā luenga. Ia e whaia mar wha maoni. Wha mumu. Amen. Ia wha mumu lau mea lofa. E le o mai e le atua le mea lofa ia te oe e te nofo ai ma e. Amen. Whai lau mea lofa na winga mai e le atua ia. E wha mumu. O rau mea lofa a wina mai o tu ina mai e le atua ia te au o te ngalue ai i lona ngā luenga o le ki a kongo. So o au lau tangata ki a kongo e kakau ia te au o na whai la unga luenga wha ki a kongo ma o wha maoni i la unga luenga. Amen. A whai o oe o le au hao, ia e au hao, ia e au hao le upu. Amen. A whai o oe o se tangata tā lai le upu. Wha mumu o tātou mea lofa o tu ina mai e le atua ia te oe ma. Mea lofa wha le anganga. A whai o oe se tangata te fie e whawai. Whai. O le mea lofa nana tu ina mai e le atua ia te oe o se tangata e te alofa. O oe o se tangata e te fie e whawai ma e sosoani. Whaia. Whai ma le loto lei. Whai ma le mauti noa ua e iloa ma e taritonu o le mea lofa tu ina mai e le atua ia te oe e avea oe ma se tangata e te maua le loto alofa. E le whaatua o ia lo alofa i se tangata. Amen. Tātou tangata ke visiano i e tatau ia i tātou o na tātou ngalulu e whaatasi. Pe ese o tātou mea lofa. Awala awina no tātou e le atua e whaino na ngaluenga. Ma tātou ngalulu e whaatasi e tatau o na tātou maua le loto whaatasi. E whaile ngaluenga le atua. Whaamumu o tātou mea lofa. Whaamamu lo wala awina. Amen. Mo mual pe tewi num ta upo e wha. Hei po sifuru se o sunman tasi. Mai ia tai to tasi ma au auna o le tasi i le alaba mea. E pei ona maua e ia o le mea alofa. E pei o au auna pule le lei a le alofa tu noa winga ese o le atua. A whai e tautala se tasi i e tusa ma fionga le atua. A whai e au auna se tasi i e tusa ma le malosi ua fo ina mai e le atua. Ina ia le atua i mea umalava ona o Yesu Keriso. Ia te ia le vi inga ma le malosi e whaavavau lava. Amen. Orongo winga. A tātou whaia le ngā luenga le atua. Ma ua e wha o ngā inga le mea lofa au mai le atua i a te oe. Ia e whaia le ngā luenga le atua e tusa marifina ngalo le atua. Amen. Ia e whaia marifa maoni. Ia e whaia marau wha tua i le atua. Ma ia e whaia ina ia mau ai le vi inga mo le atua. Aua nei avea whaamanuianga le atua ma le mea lofa nei a te oe e te pūlea ai ma e
ma e whapena ona e sa wai ni ngā ruenga le tua. Aua fwoi nei a vea o tātou mea rofa, wa a whaamanuia i le atua i a te oe maa o tātou te ngā lua i te tonu ni ngā ruenga. E whai ma mea sua e o tātou vi inga. Amen. Awangi a vea lo ngalua ni ngā ruenga le tua ma mea sua e lo vi inga. Aua fwoi nei a vea le tau finga ma le ngā ruenga wa e whaia. Ma mea e whapena ona e manao ai e tuul mamalu ale atua ai wha mamalu oi. Tele nā mea wata waai ai. Amen. Yes. O tātou o whanau ale atua. O tātou o au auna i le atua. O tātou o au auna ale atua. Aia a vea awani a vea o tātou tō whinga. Ma mawalunga o tātou tō whinga i te tono ngā ruenga ale atua. Ma mea ole a peile a sili atu ailo mamalu i lo le mamalu ole atua. Amen. E le o wha mumule na e mana o i le atua i le tālengi tu atu ia oi. Ma le mea lofon tu atu ia te oi. Pe meri wha pālangi o le momor pe teru ta upo wha pa upo sfuru ma su tasi. Pe mai. Each of you should use whatever gift you have received a serve a faithful steward of God's grace in its various form. If anyone speak, they should do so as one who speak the very words of God. If anyone serve, they should do so with the strength God provides, so that in all things God may praise through Jesus Christ. To him glory and the power forever and ever. Amen. Ia le tua. Whaamumu o tātou mea lofa. Whaamumu le mea lofa nei a te oi. Whaamumu lau wala a wina. A ia e whaia. Ma ia e whaia. Ma e whaalongolongo i le anganga pa ia o le tua. Awane i o tātou whaia ma le tau anau. Awane i o tātou whaia o no tātou arangona mo tātou whaalongonga. Awane i whaia o no tātou manatu, ma le tātou poto mo no tātou iloa. A ia whapena o na tātou whaamumu le mea nofa o le atua. Ona o le sosoani mai, ma le pai mai o le anganga pa ia o le atua. Ma le musu mai o le anganga o le atua i a te oe mau. Ma ia whapena o na tātou whaalongo. Ma amanga ia le feta lai mai o le anganga pa ia o le atua i a te oe mau, ma tātou wha moe i le mālosi wa au mai e le atua. Awane i o tātou wha moe lo tātou mea rof i le tātou mālosi. E whai ai le ngā luenga le atua, ma wha tino ai le mea rofa utu ina mai e le atua i a te oe. Ngai erisi ka ngaka ki nganga mai a kua ele o iaile a nganga o lea kua i ranga mea lai whai. A lai whai ia. Ki nganga i loa wale eise flame mo kua i pēa ale afi mo kua i le ola. A lai whai mea lai maua. O le mai ele nganga o le tua. Ki nganga kako vai aku ele o se mea nga finga ngalo ai le akua i ake oe ma o e kako ke whaia. A lai whaia. Ki nganga le isi swau. Ki nganga makuku wale eisi afi wale mumu. A whaia o ngalea. O nga ua whai le langona, ma le poto, ma le iloa. Ma le ai o se whaalongolongo i le nganga pa ia o le atua. Amen. Lefe mai. They should do so with the strength God provide. Ka ke whaalangolango i le malosi o mai e le akua.
Auange i o kākou fosia se mea. Amen. Via le tua. Aua foi nei o tātou nau tele. Aua nei o tātou nau ina ia tele ni o tātou lotu. Aua nei o tātou nau ina tele ni ngā anuenga. Whaalongolongo i le anganga pa i o le kua ke loa kako. In order for you to flame your gift from God, we need to trust the Holy Spirit of God. We need to open our ears and listen to God's Spirit. See what is God want for you and me to do. Because without the Spirit of God, no matter what gift you have, if you don't have the Spirit of God and obey the Spirit of God, it doesn't matter how many times you try to flame your gift, it's not going to work. It's not going to burn. Why? Because you don't listen to the Holy Spirit or depend to the Spirit of God. O mea uma tātou te whaia. E tātou te wha moe ma tātou sitai, ma tātou wha longo le atua. Amen. Ke lo oe. Po le ale iai le mea lufa ua umantu ina mai le atua i ate oe. A le au noa moro ustai le anganga pa i o le atua. E ke fiu e whai e le mumu. E ke fiu e ke aru e ke kālai e le mumu. E ke fiu e ke aru e le... e ke la unga le upo e le ingisi e... e le ingisi e la ngonga le upo. Aisea. Onga e le o se mea nga mai le anganga pa i o le akua. Amen. Mai fai upo e fiku. O le kaku svei kau. Mai aua ua le fua ina mai e le atua i a te i tātou. Le anganga e mata wai. A o le anganga e wha malosi ai, ma alofa ai, ma pūlea ai, o tau loto. Amen. Longo winga ale ai le anganga o le atua le i a te oe ma. Ale iai le anganga o le atua i a te oe i mea e te whaia. E te whaia uma mea mane sawa, mane le ai o se anganga pa i o le atua i a te oe. A wā o le anganga pa ia na te pūlea ai o tātou loto. O le anganga pa ia e fesosoani i a te oe i mea e te whaia. O le anganga pa ia i a te oe na te musu atu i a te oe ia whai le mea lea, aua le whaia le mea lea, Le anganga pa ia nā o le atua. O le anganga pa ia fo i o le atua tātou te maua i le alofa. Po le ala le mea alofa le atua wa umantu ina atu i a te oe mao i tātou te ngalurua i ngaluenga le atua. A tātou whaia e au noa ma le anganga pa ia o le atua. E tātou te whiu e whaia le mumu. Amen. Tātou te whiu e whaile ngā luenga le atua e le tupu. Aisea. Whaia ma le au noa ma le sosoani o le anganga pa ia. Whaia ma le whaalongo i le pole anifi na ngalo o le anganga o le atua. Mai Paulo ia Timoteo. Timoteo. Tau ona e toi whaamumu lau mea lofa. Whaamumu le mea lofa le atua wa ia te oe. I le whaahe atu o urima. Ma le anganga pa ia o le atua. Wa awina mai ia te oe. Pe mai a wā e le i fua ina mai le anganga ia te oe. Mai e le atua ia te o tau le anganga e matau ai. E le au mai e le atua le anganga pa ia e tātou te whewhewe ai. Aia. A o le anganga e wha marosi ai. Ma alofa ai. Ma pūlea ai o tātou loto. E kei loa kako
kako whaalongolongo i le anganga pa i o le akua, ke lo mea umai kako ke whaia. E la ngonga e kangaka. E la ngonga e kangaka, lo walofa. E la ngonga e kangaka o lo ngau aku inga i o mai le akua. E la ngonga e kangaka le upu le akua e ala i lau raunga. E la ngonga e kangaka le upu e ala i lau kāra. Eisea, onga e ke whaalongolongo i le anganga pa i o le atua. Amen. Whaamumu lau mea nofa. O le ane mea nofa o lo i a te oe, whaamumu. Amen. Whaamumu lau mea nofa. Ma ia e whaalangolango i le anganga pa i o le atua. Amen. Paul said to Timothy, this is why I remind you to fan into flame the spiritual gift God gave you when I laid my hand on you. For God has not given us the spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. E le mafi o mumu o tātou mea, be a o iai le anganga pa i o le atua. Amen. Aua ne i o tātou ia ma le tau anau. Aua ne i o tātou whaia ma le fosi. Aua ne i tātou whaia au noa ma le fina ngalo le atua. Mea uma le ngalu wenga le atua. E ao ia te oe maa o na tātou whaalongolongo i le mana o le anganga pa ia. Awa o le anganga le atua tātou te mua i le alo. O le anganga o le atua tātou te whaia i umai mea ma le alofa. O le anganga o le atua e te iloa ai le mea sao. Ma le mea e le te tau ana whai. O le anganga o le atua e peso soani ia te oe. E te whaia ai whai unga le lei. Ma le mautinoa. O le anganga foi o le atua. E te iloa ai le malama lama o le atua. So everything that we have to do we have to listen to the Spirit of God. Kako whaalongolongo i le mana o le atua. O le ora foi nā ma le mumu foi nā o tātou mea rofa, ma o tātou wala a wina na mai, na wala a wina i tātou i le atua. E ala i le anganga pa i o le atua. Amen. I le nei afiafi. Tātou wha mālosi lo tātou wala wina. Amen. O le anu mea lofa watu ina atu e le atua i a te oi. Wha o ngāre mea lofa. Amen. Wha o ngāre o mai e le atua i a te oi. Atua, O le mea lofa au mai e le atua i a te tātou. Tātou manatu whaatau wa. Ai le mea lofa au mai e le atua i a te. Amen. E ao ngā umata tau le ngā luenga le atua. E le ei seisi e le ao ngā le ngā luenga le atua. Na awina mai na saunia e le atua le mea lofa malona manuia mo oe ma. But our job is we need to give our life to God. Serve God with all our heart. And flame our gift that He gave us. And lean to the Holy Spirit of God. And that's
where we're going to see the blessing of God, of his gift that he gave you. Awala ni o tātou manatu whatau waa i o tātou tangata. O le mea rofo foi wa tuina mai e le atua i a te oe e te ngalue i le ngā luenga le tua. Aua e te manatu whatau waa ai. A upo e whatala le i le mea rofa na tuina atu i a te oe ile baloanga ma le whae e atu o lima o te ina, o lima o te ina. Do not neglect the spiritual gift you received through the prophecy spoken over you when the elders of the church laid their hands on you. Awane o tātou whatala le mea nofa o tuina mai e le atua. A o hoi na tatalo au na le atua i a te oe. O le a le wala awina ua wala awina oe te ngalue le ngā ruenga le atua. Aua ne e whaatara le ai le mea lofa mani ngā ruenga mani wala awina oe le atua. Amen. Fe meri wha maarosi a Paulo. Ia Timoteo. Fe mei, ia e tala i atu le upu. Ia e wha maarosi i o na aso e taunga le muai. Ma o na aso e le taunga le muai. Ia e whaatonu atu, ia e ao atu, ia e apoapoa i atu, ma le ono sai uma atoa, ma le ao atu. Amen. Paul said to Timothy, he said, preach the word, prepare in season and out season, correct, rebuke, and encourage with a great patience and careful instruction. Amen. O le upo le atua, i le nea fiafi e tātou whaamalolosi. Whaamalolosi i lau walawina. Ia e whaamalosi i le mea lofa ua tuina atu e le atua i a te oe. O isi kākou. E isi ke me kākou ke aunga i le akua. E aruarua peo e ili keiminga peo e aku peo umar fia. Peo umar fia inga lue. Amen. Kama hoi ngane a o le kemi e maa ngai ai le aru o le oranga le fia. Ai a o ronga kele mai mea e ma o mia le ngā ruenga le kua. Peo nga i ngā lai lo ai ka mako ai ngā le alu ai le loku. Ai a whai meo le loku o le fifia. Amen. Ngā lu e pea. Ngā lu e pea. Mea ngā e sau le ngā nuenga le au le tua ma le wala awina oe i te tono ngā nuenga le tua. Awane e whainga o ngor wa aingo tangata. Awange e whaia o ngor o se mea o whai atu le whai au ia te oe whai. Awan mea la le koe e kupu. E anu fi lo mea o kofinga i oe whai. Ai ao lo le kaimi e mo o mia ele e ma o mia lo so son o nga inga lai lo ari ka ngaka o nga inga lo ari ka ngaka ngapi nga alu e faile nga luenga le ko mo faile kofi o ngol musmusungo le nga pa ia marka ngaka nga alu o nga ua o nga o fai mai le fai fi au o nga o fai mai le kai o nga o fai mai le kai ki a kongo o nga ko ngā mea la ngā. A re ka ngaka ia ngā whaalongo i le musmusunga o le nganga pa ia. Ma ua ia i loa o ronga mea rofa le ngā au mai e le akua. O re ka ngaka ngā po le ale bevesi.
Po le ale luki luki. O le ngā luenga le akua e ku mau a mga lue pea. Pe fei kai mai ka ngaka i le lako le upu. Pe le fia i le upu le launga i ngā akua le upu. Pe ke vai akua la maka ka apere ka le sia ongo le launga i ngā le upu. E ku mau a ma whaia pe le ami o kongu. Ma wha mumu wale mea lofa. Ma wha mumu wale mea lofa lea. Amen. O le kangaka ngā wala winga i lea ngapa i o lea kua. O lea. Ia ka ko kakalo i lea kua. A whai e kere o i loa rau mea lofa kakalo i lea kua. Kuri vai i lea kua whaali mai a ke oe lo na whinga ngano. Whaali mai a ke oe ma whaasingo i a ke oe lo mea lofa. Reisi le me kere kako kere i loa i kako mea lofa ngau mai i lea kua. O ngā kako kere kakalo i lea kua, sa iri i lea kua, ma whaali te talo i lea tua, ma pesiri ai e whaali mai a te oe, rau mea lofa. Amen. O rau ngā nuenga le nei le nea fiafi. O rau tāna i le upu, ma whaaswholofola i le upu le nea fiafi. I lungo te penga whailangi. This is my gift from God. O kere i sau e whai o ngā se whai mai o ai mai o ke sau. No. It's the vision that God gave me to come and preach the word and share the word of God on social media. E rei whai mai rau whai whiau ia kia o ke sau e whai. E rei whai mai mako sui whai whiau ia kia o ke sau e whai. E rei whai mai rau ko lua ia kia o ke sau e whai. E rei whai mai nia o ia kia o ke sau ka lai. E rei whai mai nisi o e ka le sia po nisi o whai whiau e loa o ke sau e ka lai a kulunga. No. God gave me this gift and this vision to come and share the word of God on social media. Au le tala mo ia anga o se mea ngā mai se kangaka ia. Anga whaapeo se whakongonga o se kangaka ia ki au o ke sau e moli mau ma ka lai le upu i lungo ka penga whainga. Wa levanga le ai se kako pokalama. Mea mo ia. Anga whaapea anga o whainga o ngā o se mea ngā mga o ai whaila uroko. O se mea ngā o kango ke mga o ke sau e whai. E hau ngoa ma se vision ngā ai e lea tua, ma se ngā ma le musunga ngā paia. Wa levanga o ma, wa levanga koe skama. A wae alua ua whaki. Ai sa ele o iai i lea nganga o lea kua. O ngā ele o se musimus ala i le upu o lea kua, i lungo ka penga whailangi nau. Ele o sa umanga onga. Ele o se mea ngā ngofu au sau whai. Ele o se mea ngā ngofu ale sunga ia tala lei sau lunga pokalama. No. O le mea ngā au mai e lea tua. O le mea lofa na awina mai e lea tua moa. Lea o te maua i pere maa losi. Don't get me wrong. There's some time e alu tau le lava. Wakau le lava. Ai keiro. Musu mai ale anganga. E wha maa rosi mai ale anganga pa ia o lea kua ia kia. Ai sea. Kasi o le mea lofanga o mai e lea kua moa ua ia. O rau sau e wholofola le upu mwha maa rosi ina ia kele ngi anganga. Inga ia kele ngi anganga e wha malosia i lungo o tātou pokalama. I lungo o te penga whailangi. Amen. So se mea e whai e whai ngale ngā au mai e lea kua ia ki oe ki whaia. O le mea ngae, o le mea e tau nuu ma le mea e mautinoa. Ma e sosoani ai le anganga o le atua ia te oe. Patalo whatu le uso e kovia malo uso. Ma nei el po talama pouso. Man, God bless you, brother. Vi ia le atua. Nga ki ia la u
lau TV, whanga I lunga lau TV, lau kelfongi lau polkalama. Ia wanga whai lau polkalama upe waka e anga se mersu kasila kasulu. Ia ngā ki ana ia, o kero anga umoe, o umoe lau whaalongo le māngai o le upu ang po. Wa mangui ale akua ia ki oe uso. Amen. Amen. So o ala le fe au ma ngā luenga ua a wala au winga I oe le akua. Wha maongi ai. Always listen to the Spirit of God. Amen. Ia ma losi lau whaalongo I le nganga pa ia o le akua. Ia e loa ma sangi lau taringa. I le leo le nganga pa ia o le atua. Amen. Kero. A o nga e wha moe I le atua. Ma e wha lango I le atua I le mea lofa o fo ina mai I le atua I a te oi. O se mea lofa o le a mumu. Ma lama ai. So se mea ke sa vali ai. E lama a koa au kawha le mea ke sa vali ai. O upo e ke kaukala e an waku male. Male manga o le atua. Ai sea. Ona o rau wha lango I le anganga pa ia ma rau wha alongo I le anganga o le atua. A wā o le atua na te au mai I a te oe le mea lofa, tu ina mai a te oe le mea lofa, a o le anganga pa ia o le atua. E tātou te whaamumu ai le mea lofa au mai e le atua I a te oe. Amen. O risi mea lofa le lei o lofa, o lofa I tangata. A wharau masani o lo alofa atu I tanga e ala I lau fōai atu o se tupe po o mea ai po le alawa. Wha mu pea le nā alofa. A wane I ngano I ate. O ro walu e te fia e te sosoani I tangata. A wane I ngano I a oe o lau mea alofa na. That's your gift from God. A whai o ro wata ngata mo ro a inga ko ke fia ko ke oe. E sosoani ngai tangata o lo o lima vai, manai tangata o lo o fia maua se manuia. O lau mea lofa nana mai le atua. Even though you helping people, what they need still depend on the Spirit of God. Amen. Whaalango pēa I le anganga pa ia o le atua. Amen. He meri whata o te sunmatasi. La umar tātou la tātou so nefias. Meri whata o te sunmatasi whai upo lusu lima. He mai. E wha tamau a inga ina le tangata matapoi. Le wha susu inisi. E wha susu lava o ia. Kako ai. A generous person will prosper. Whoever refreshes other will be refreshed. Ai fo I o le mea o le ao ngā ana o le anganga pa ia. Kusa ai nganga pa ia I te tonu a te oe. Ma whai o mo mwhatini mo o tine alofa tu ina mai e le tua I a te oe. E ia oe le alofa. O le anganga pa e ia lo le anganga pa ia I a te oe. E mo le alofa. Ma ngai a generous person will prosper. Whoever refreshes other will be refreshed. Aua te manatu ta waai le mea alofa mai e le tua I atu. A whai fo I wa e alu lo sa vadinga ma le tua. Aua e wa ai atu wa le momo le afi. Longo inga e le mea ngai misi.
Rongo winga e ai le mea ngai misi ia te oi. Amen. Whaarongo i le anganga pa i o le atua. Amen. Aua ne i o tātou whaia se mea e au noa ma le musumusunga le anganga o le atua. Lau kala sa oa. Lau kala manamuni. E kei loa a hoonga e whaarangorango i le amanga o le anganga pa ia. Na te whaamuua le mea rofa nei ati oi. E wa ai u mamata o le larorangi. I le malama o le atua nei ati oi. Amen. E whato singa mai e fo i loto tangata. Mai i le atua. Ona o le mumu o le mea rofa nei ati ono lea. Ona o le anganga pa ia o le atua. Amen. Ona o le anganga pa ia o le atua o loo i ati oi. Amen. Ai a whai e tātou te whaia mea uma e au noa ma le tātou whaanongolongo i le anganga pa ia o le atua. E le tai loa e le larorangi. E le i loa mai le larorangi oi. E le whaato singa mai ni tangata o le larorangi mangi anganga o tangata o loo i larorangi i le atua. I ati oi ona e te le o whaalangolango i le anganga pa ia o le atua. Amen. We need the Spirit of God. We need to depend to the Holy Spirit of God to fire our gift from God. Eri taimi nei o e whaina a vea o e matangata au auna i le atua. Anai a te oe lofa. Ai te re o whaarangorango i a nganga pa ia o le atua. O tinga mafu anga e le mua i lau nofa. O le si nā mafu anga e le mua i lau nofa. Ai sea. Tātou te le o whaarangorango i le anga pa o le atua. A whai atu fo i ua fiu e whai. Ua fiu e whai. Ka karo i aso uma. Mori mai aso uma. Tā la i le upo le atua i aso uma. Sau i la unga i le upo le atua. Whaano mea uma. Ai mai atua. E le o iai ase mea ua i loa tai ua. Ua tatupu ifo. Ua manuia. Ua i tau ai atu. Ua tau. Ai atu se mua. O tu. Ana mafuanga. Ona e le o se mus. Ona e le o le fianga. Ona o le atua. I atu. I mea ta mo tua. E tātou te whaia mo tua. Lea pia. E sao ma le lei i luma o le atua. Po a tātou. E te me tātou te whaia i me le lei le atua. Me tātou te mana o ina ia. Tupu maola le nganuenga le atua. Amen. E te tātou te whaia i me ni. Ai nao le atua. Amen. E te me la tātou te whaape o sao me o tātou. O tātou whaia ona mo le atua. But sometimes that's not what God wants. Amen. E ka kauanga kako o mea o mai kauanga kako whaia. A ko ngui wenga le akua. O mea lofa ua mai e le akua mo oema. E ka kau ia i ka kou onga kako whaalongolongo. Po le ale finga ngalo le nganga pa ia o le akua. I lea mea ma lea mea ma lea mea ma lea mea. So se mea vai tātou te whaia. E te tau ia te oe mao na tātou te talo matu ina mō mua atu i le atua. Se e o tātou wa ai po
le ale musumusonga o male ngalo le tua ia te oe mau i le mea o le atato sa uni fai. That's why sometimes we keep whakau ke whaapea o le sao male leilo. E leo le whinga ngalo na o le tua. Mea le nā tātou te whiu e whai te vai atua. E re o tupu mola. Aisea, e re o mumune mea nofa nei a te oe. E re o mumune mea nofa nei a te oe. Aisea, because the Holy Spirit is not there. Whatever you try to do, whatever you try, it's not flaming because that was not from the Spirit of God. Amen. A whai au rau mea nofa, o rau sau e tā lai le upo le atua. Amen. A le au noa ma le anganga pa ia o le atua o te whaalango ai ilo na upu. O te, a le au noa ma le anganga pa ia o le atua o te whaalango ai ilo na upu. O te sau o te tā lai atua e o te whiu e tā lai tau te le langona ina le upu. Aisea. Because it's what I didn't listen to the Spirit of God. I didn't depend on God for His word. Sa o whaalango i lau poto moro wata mai. Ma le mea wa o iloa. Ai lo le upu le ngamana o ile nganga o le tua o te sau o te whaasoa ai. Amen. Po le ala le mea lofa wa whaonga inga ia o le tua. Ma whaali mai e le tua i atea. A o whaia le mea a unoa ma le ai ma le nganga pa ia o le tua. E whaia fuara o ngā ruenga. Amen. Po le ala mea lofa le tua na mai atea. A unoa ma lo ule ale au noa ma le whaalango i le nganga o le tua. Ma whaalango i le nganga o le tua. E whaia fuara o ngā ruenga. E whaia fuara o tā lai. O te whiu e tā lai le upu e le eise se e rangonga inga le upu le tua eisea. I le I whaalango i le nganga pa I o le tua. Tara man mo. Rongo inga. O le au ke sau au ke kā lai ma u whaasoa. Au a levanga pere mea lofa. Levanga pere fire. There's no more fire. No more flame. Why? Because I didn't depend on the Holy Spirit for His word. I didn't listen to the Spirit of God of what word that He want me to preach and to share on social media. So how many po le ala le tele o taimi o te sauai o te whaasoa I lunga leo o le lunga o te penga whailang I le aingi a nganga I whaora inga aisea o nei re o iai le nganga o le tua. Ona o te le I whaalongo I le nganga o le tua. Ona o te le I te talo I le tua I se upu. Ona o te le I whaalango lango I le nganga o le opo le ale upu e te tau ia te au. Ona o sau o te whaasoa ia te oe maa. Amen. Ta tofo I le ua I loa le upu. Po le alo I loa le upu. Po le ale tele o lo fai tau le tuspa ia. Po le ale tele o lo malama I kala o le afoi. O le tuspa ia. E le whaapea ila la e sau. Ngare kongi a kuare meo e ilo. No. It doesn't matter how many you know the Bible. The whole Bible. It doesn't matter how many stories you know. No, it doesn't
Whamalia tupe whai mamoto moto tu tātou pokalama. Amen. Amen. Po le ane tātou I loa o le tuspa ia. Po le ane tātou I loa umo mau o le tuspa ia. Po le ane tātou I loa malava o le tala o tuspa ia. Mai lava ke nese ia. E le whaapea I la e sau e la unga atu na o so se upu wa I loa I lunga o le tuspa ia. Amen. No. Amen. Wa le tele fo I ngā o nisi. Ua whao ngā le poto ma le iloa. Ua whape ngā le ua whao ngā le tele o maua I iloa. E sau wanga le sau wa kongi aku onga lea. Onga o le malama lama ma le poto ma le mea ua I iloa. E lona whaitau ma lona sa I ringa I le tusipa ia. E au noa ma le whaalango lango I le mana o le anganga pa ia o le atua. Amen. It doesn't matter how many stories that you know in the Bible. It doesn't matter how many verses. Just because you know the Genesis all the way down to Revelation doesn't just you can just come up online and preach any story that you know from the Bible. No. You gotta listen to the Holy Spirit of God. Because without the Holy Spirit of God, it doesn't matter what you preach online, on social media, or in church. People is not going to feel the word of God. Why? Because it wasn't from the Spirit of God. It was from your own doing, your own knowledge, and your own understanding of the Bible, instead of listen to the Spirit of God and ask the Spirit of God what word that He want me to preach. Amen. A tātou te le whaalango I le atua. E tātou te whiu e la unga. E tātou te whiu e whaamumu le kālengi le whenga le afoi. Le mea lufa wau mai e le atua I ate oi. Te whiu e whai e le mu. Aisea. E le o tātou whaalango I le anganga pa I o le atua. Amen. Everything that we do, whatever gift God gave you, without the Holy Spirit of God, your gift will never going to be burned. If you want that spirit to, if you want that gift to be known and to be burned, we have to lean to the Holy Spirit. The Holy Spirit will flame that gift that God gave you. In the name of Jesus. Amen. Amen. That's our word for tonight. Ole upuna ole tua mo oe ma'u le ne fiafi. Amen. Flame the spiritual gift God gave you. Amen. Tato wala au na I le atua. Le ola wha le anganga ma le mea nofa wha le anganga o au wina mai le atua mo oe ma'u. I tato wha amumu. Wha wheo na tato wha amumu. Tato wha lango I le mana o le anganga pa ia o le atua. Tato wha lango I le atua I mea uma le anganga o le atua. O mea uma tātou te whaia o tātou whai unga o tātou wala.
e ao ia i tātou na tātou whaarangorango i le anganga pa ia o le atua. Ia o se upu le nā, ma se soani le nā i le nea fiafi. Ia i lunga o le tātou Pōkalama. Whaamalia atu o na whaimo motu atu o le tātou Pōkalama. Ia ai tonu ia. O ro'o soani atu le mana o le anganga pa ia o le atua ia te oe. I le nea fiafi. Mea tātou te whaia, e au lava o tātou whaalongolongo i le anganga pa ia o le atua. O le o tātou Pōkalama le nā i le nea fiafi. Ia whamanuia tele lava le atua, le koe kiki a koe sifulu ami unke a kole luai kūra o kakau Pōkalama. A o anga flow le anganga pa ia o le akua. Ia tātou tele mawha ia ona tāufi. O le ia whamanuia tele lava le atua, ia te oe le nea fiafi. Ia manuia le nei vai aso i fe au mga nuenga. No maloloi a inga, ia manuia le nei vai aso. Ia te tātou wheroa i le stofi. Ia le si fo i tātou Pōkalama i le stofi, pe au toa i le ora mani manosi. Ia ai whamanuia tele le atua i le nea fiafi. Ia e ala i lona upu o le ia. Ia whaiso rotu e moe ai, amen. Ia awane ngaro, tātou Pōkalama i le stofi. Te masani, between 6 to 8. Ia teimi lava o nā teimi ia, o le a whaia i tātou Pōkalama, o le a whamanuia tele lava le atua i nei vaenga o le vai aso. A matanga ino nei vai aso, mantua manuia whi au mga luenga. Ia, le ngata i lea, ia pui le atua. Ia, i nei vai aso, mea tātou te whewa i ai. Ia le ngata i lea, urungo awala, tonu whalwhainga luenga, le ngata hoi lea. Ia, tonu tātou ainga o lea. Whamanuia tele lava le atua, awane ngalo. Whaamumu le mea lofa o au mai le atua i hati oe. Whaalangolango i le anganga pa ia o le atua. O le anganga o le atua na te whaamumu le mea lofa o rau i hati oe mahao. Awale tātou wola au aunga i le atua o lea. Whamanuia le atua i le nea fiafi, manuia le pō. Ia, whato whaatu ia i le nea fiafi, le pāso le tātou Pōkalama. Ia, to fine ia fina, manuia le pō. I le nei fiafi, talo i le atua, ia whawai pē, ia te oe pāso le manuia, ia ele ngate lea. Ia, o le ola malosi, whaatoi mole atu le ngā whaktai, ia te oe to fine, ia la i lau tapua inga, ele ngate lea, o lau te talo, ia wale tātou Pōkalama, ia i aso o loo whapē nā, o loo ea tuaili tātou Pōkalama. Te tonu ia, o tātou Pōkalama le nā nea fiafi, wa tārofa mutoi tō wha atu, ma wha manuia atu, ia te o tō uma, sa maua lea manoa tātou te mafuta i lunga o tātou Pōkalama. God bless you, ta tonu o wha manuia oe le nea fiafi le upo le atua. Talo i le atua, ina ia whape nao na whapanga pe i tātou i le upo le atua, i teimi uma e whape nao na e atua i le tātou Pōkalama. Ina ia tū tātou tū mau pēr ma tātou wha amaro rosi. Ia i le ngā ruenga le tua o lea, manuia le neipo, le swapo Yesu. Amen. God bless. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way.